welcome to my vlog. Ang akong partner, ug ako guys, niabot din hing dapita sa Barangay Waterfalls, mainit Surigao del Norte guys. So maoning lugar ang among giabutan karon. Tanawa guys, may mga manok ug maoni ang palibot sa balay nga among giadtuan guys. Ug nami nagsugok-sugok diri guys, paingon kay manguha daw mi og kamote tops. So tanawa guys, kanindot sa atong makita nga mga dahon nga green pagid guys, no? Fresh na fresh ang gulay guys nga among pagkakuhaon. So nindot ni mo na mong salad guys o i-adobo ang kamote tops. Ug atong makita guys ang mga himsog nga mga kadahunan nga nagpalibot diring dapita guys. Usa kini ka baryo nga nahimutang sakop sa mainit Surigao del Norte. Ug kami gikan sa Surigao nagpaulan-ulan guys. Bisan maulanon nga kabuntagon among gisungsong guys aron lang makalaag diring dapita. So gidala ko sa akong kaubanan manguha mi dining kamote tops. Kay among gulayon ug ang uban iya ibahog sa iyang rabbit guys. Mukaon man di ay ang rabbit o kamote tops. So amo iya daghan-daghanon o kuha. So ning duha ka punuan pud guys, ato makita nga pineapple plant na siya guys pero wala pay bunga. So akong na experience ang paglaag-laag diring dapita guys. Kay aron lang malingaw no kung ma-experience kung unsa ang mahimo diring dapita. So ang akong partner nagtudlo dito sa Basakan guys. Naidaghan baki diha guys nga makaon. So mao ni ang kasamtangan dito sa dinagat kahimtang sa usa ka among giadtuan nga ginabuhi sa usa ka baryohanan guys, no? Magdaghan kaayong mga tanom-tanom sa palibot, so dili na kinahanglan nga mamalit pa kita og mga gulay ug unsa nga atong gusto guys. Gilmar na anay atong fresco nga mga gulay gikan sa mga tanom. So diri guys, ni diretso ra mig panguha sa tanom sa silingan. Sa among kauban guys, no, wala na minananghid guys, diretso na minaw dagang kay bunga kamote tops kay ingon daw ani ang ilang mga culture diri guys dinhi nga baryo nga kung gusto ka mo ang Gilmar na close sa tanom okay lang diretso na wala na ipananghid guys. Amot na sa tingan gi-close to gikuan siguro sa kahimtang diri no na siguro violation ba ang ilang mga culture guys nga giti hinatagay sila guys or sharing ang ilang mga abot. So anytime makakuha, makapanggulay. Bisan unsang imong matanom, so libre ang uban nga mga silingan sa pagkuha niini, pag-ani niini. So ani kami karon guys. Nalumo sa swimming pool. Samtangang nanguha sa kamote tops kay aron among madala o magulay dito pag-abot sa among balay kay Frisco guys, sure good na organic, walay spray guys kay sila ra ang nagtanom. So kinahanglan sa atong body guys nga mukaon kita og gulay. Mao ni kinabuhi guys sa probinsya. Kinabuhi sa mga pobre. Og guys sudan manguha lag udlot sa kamote, lapuhan, sausaw sa suka sa gula ginamos. Sa probinsya guys, kay basta wakay tanong pwede ka mang-harvest. Silingan. Pwede ka mang-harvest. Silingan. Di mo ko kang tigo mangitas unod sa kamote. Si nanay at kayo. Basta ko mama. Pero ako di ko kang tigo. Gusto na ako, dito ako sa punuan. Diretso. Pero ka na sa katay na di makuka balo mangita. Kami manghagdaw raman mi. Sigo mag pang-harvest pila ka adlaw mo turok man. Diyan hagdaw. Mo turok ang kamuti gangmay ba di amoy among kawak panon. Pero lahi ra bang lasa ang turok sir?
Mauro man? Kain ko kay nagpatdaan. Sakto na. Ano to guys? Pertindaghan ng Kandong dire guys. Silupin. Silupin. Unique. daghagen tabon oh. Oo ka na. Bidyo. Nabasa na tatlo. So guys, salamat sa pagtanaw sa akong video. Og hinaot unta no nga inyong ihet ang akong subscription icon, and please like and follow my videos again. Thank you and God bless.